Para este experimento necesitamos auga, 1 sobre de fermento ou lévedo seco activo, 1 sobre de pó de enfornar, 8 gramos de azucre, 2 globos, 2 botellas, embudes. Instrucións. Na primeira botella engade 150 ml de auga morna. Lévedo seco. Azucre. Coloca un globo na boca da botella. Segunda botella, engade 150 ml de auga e un pouco el pó de enfornar. Coloca un globo na boca da botella. Observa o que sucede de inmediato. Que está a ocorrer? Na primeira botella, o lévedo necesita tempo para activarse e levar a cabo a fermentación, un proceso con seres vivos esencial para elaborar masas como o pan. En cambio, na segunda botella, o pó de enfornar actúa como un impulsor químico que reacciona de forma inmediata ao contacto coa auga, producindo gas de forma rápida, sen necesidade de tempo de repouso nin intervención de seres vivos.